China bangishelele ngabe ngiyangiqasha amantombazana inkinga enhlizweni yami igcwele ubona lo sisi ngimqashile ngamnike full time ipermanent usuka zambe womsebenzi uyongibhekela enhlizweni yami isecurity ukwenza konke aphinde abe imanager ngiyazi baningi bafaka ama-CV uzobatshela ukuthi awuqashi futhi awurentise nami baningi bezama ukungididisa obengibonisa ngibatshela ukuthi nginamehlo futhi ngiyabona amasango avaliwe enhlizweni yami ngaphakathi ngakele wena wedwa iminyango ivaliwe enhlizweni yami ngaphakathi kuhlala wena wedwa valeka masango valeka masango avalekile masango valeka masango valeka masango avalekile masango yebo ngiyafuna wayithatha kimi le nhliziyo anganginikela ukuthi uyihlephule uhambe nayo anginikela ukuthi uyibambe ngezandla zombili ngoba iyasinda igcwele uthando lwakho ngangeke ngikwazi kufanele nginike noma ubani ngoba iyazikhathela yathi ifuna wena namanje ngisamile lapho namanje akuwashintshi lutho ayiweda cela ungibhekele inhliziyo yami ma amasango avaliwe enhlizweni yami ngaphakathi ngakele wena wedwa iminyango ivaliwe enhlizweni yami ngaphakathi kuhlala wena wedwa valeka masango valeka masango avalekile masango 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 avalekile masango